Hai. Kenaon dia Mandra? Aing kesibuk main FF. Hari FF naon jing? FF perang-perangan. Oh, perang-perangan. Cuma udah ketik mau nyoba FF jing. Dia biasa main di sawah di lelecehan. Saya minta opina. Nah, dia yang ngopi aing yang nyium sorangan. Ayang mah dia yo. Kopinya. Pengar amat nang kopi-kopi buat di siduhan. Kulit-kulit teh. Tah hop beakeun kopina hop di gelas-gelasna. Hal lebem. Dia kopi-kopi aing kumaha aing lah. Dia ogah masa bodoh. Jailan dah poin. Aing gak dapur duluan ya. Siapa itu? Aing udah kaliwat. Oh no! Emang masih main FF kan gitu? Masih lah. Tanggung yuk setik di. Teh menang. Parik ngaliwat dia. Terjadi biasanya lu. Bias kalau badan parik dipanggil dengan giling gue sih. Emang ada dulu mang. Udah lah. Sakti kuro ini. Ngopi dulu kita. Anjing mata asin goblok. Kim dong nih. Kurang aja nasi setan. Kasih kopi air. Jakim! Oi, Jakim! Kemana dia ngejalanin kopi aing dia nya? Kopi aing asin tuh, bro. Panggil dia koin Jakim dia. Diparutkan koin banget dia ke aspal ta. Nah, Jakim. Jakim temu dia kuing kuari isuk dia kuing di tangan parutkeun kuing beungeut dia tah ka cukut. Menang kuing dia. Mana ka disuk naon ngejalanin aing dia. Kopi aing asin ku dia. Kuing dia. Aduh. Awet. Nakal kamu ya. Kumaha dia ada kerisuk-kerisuk dia. Kopi aing aduh. Jadi kieu kaje nya urang kerisupan main game tah bari ngopi nya pan keunah urang ieu sieu teu pugu-pugu kopi urang di asin goblok ya. Ieu kurang nih dia masalahna. Jelema mana pelit ya, geus tah kurang diuyahan kopina. Pelit kumaha aing dia. Saya lagat kieu bae kuari. Dan minta hampura kaduaan ieu. Ulah garut bae. Naon ampura? Amit-amit. Sakobong mah ulah gelut bae, mending saling. Sagalut deh kuari daya. Sakobong teh henteu kami pugu sakamar. Saling bae. Aduh. Ini daya geus kieu bae, minta hampura bae, saling. Hampura bae saling. Hampura aing fokus teh dari mah. Kamu masih gelut kan bae dah patogeun.
Ya ampun. Amat mah kopi-kopi ge ciduhan. Tahop aing mah teu beuki. Pohon amat. Oi, Ing. kaliin action. Pohon amat budak kopi-kopi ge. Sok teu beuki aing hal tebam. Kurang. Kurang. Kopi-kopi ge. Pusing aat aing. Kopi-kopinya 2 kali. Tahan balikan, Dik. Ngalalen dari Balik. Ngalahin di meja anak. ngalalen dari beja anakku.